Kamelim Block Congress Committee hakajanmi jangka arphulai tarik yayong kalapan long ya kajingalang ban pen scam mikinong kitkam bathamai jangka Melim Block Congress pat kumju ru ban pen klan biang ya ka parti hapo Melim Block hadian ba UMLE ka Congress Party uba Ronnie Vilingdo ulami no nakaseng Congress badai penyes no yala desh ka National People's Party. Hakani kajingalang lapan scam ya uba Lionel Noklau kumu Presiden ka Melim Block Congress Committee bat ikiwe kinongkit kam do Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent Pala ha kajingdan rengkat lang u Presiden ka East Khasi Hills DCC ba Neil Antonio War u Joint Secretary Meghalaya PCC ba Manuel Badwar bat kiwe de kinongkit kam ka seng Congress. Bagi yang terkait menemukan bukti yang lagi ki membahas berdasarkan hari Rabu, mengenai hasil yang kamu ban pensiun yang kita berikan ban ngapian asal Presiden Bahelo ini si Vincent Pala ban pendeng ban ya kini kita berikan baru. Kita bicara karbui Bagi berulang kami booking transfer jalan Vice President Idinsa Karnawar Vice President G. Karuna Assistant Secretary Arwen Noklau Treasurer Ikawat Jasmina Perlau Finance Secretary Gorget Gigiana Perlau But Community Secretary, Albert Khan, Grace Gold, Mr. President, ni mental nasional kami ini yang berkau. Ya, benar ini pada pandai, kaya mengilah. Kemudian asal orang mimpi ngak mau. Bagaimana proses kau bakalan kilometer alis gede bendon ke airport, gede bendon ke railway, gede bendon ke bypass, gede bendon ke highway, gede bendon ke port lejong dengan thok ini bro, yang kecil kesi gede bendon gede kesarkar gede begitu gede bendon ke sectional ke ILP gede bendon dengan setelah bendon ini kilis baru. Tapi orang kata railway, iyo, menteri macam syak, ki kato kan dia macam menteri, kenapa orang kata kabur dengan kita menteri iyo, hadir kabur kepating, iyo menteri kekampungi, iyo sunsun, ke airport, aswaban orang pi kamdon ke airport, mentang di dalam airport di tengah, jadi di bypass aswaban orang pi, gimana dong? Betul dalam bypass dulu ke selong mata. Nang ni suku hati, naselong suku hati, naselong sesuatu. Mensuang indon keserok bi tenak kemagian nang ni. Naselong long stoin satu stura. Ngiyo. Mentah ke selong satu ramrai, ngiyo kumun usuro. Naselong satu kelang diloin, lembah kawak kaji ngiyo kumun usuro. Bat kumta teter isro. Rei ni masuk tu ke kam joman pi. Kadai tik iki sentral ngimde bang PJA bayo aku lani hai baron football timai timaran koi pekia kene ka kam jong jebeli riku mo MP di sisa asio na triston ba na klem blutpor ku boong ki bami ko news TV ba bakala maksud Andre klem le ka sansnem menil nga check records Mereka melakukan na ilik MP untuk pesan untuk mentah
Average attendance yang KMP hapo parlimen kini 67%. Bon nakinan ni besar cek ke website yang parlimen 67%. Nah, ada hapo parlimen attendance yang 92% average. Babon di session akan 100%. Coba palang keli ngarapet ke rekod menegini maksimum kini KMP keberadab keli atau katsan maksimum laku keli nah average aspa merupakan ke average keli ketinggalan apa parlimen ngarapet menegini kenapa ya iba rezeki iba tuya kiwe average keren katsau katsansin nang dunaya kalako katsansin gibil di interview support parlimen ngapun kali gibil di interview support parlimen kakten kasi mensyua nasional ba kamdadon nak kata gajing keren kakten kasi reno do kalau mempi aku mau ba lomba gajing raw tu ba David Senle ngila thok keleng alai kendo iki minister kedai untuk kopor ba kasi atas association mencuaikan tentang society bagi perkat menteri tangki politician kiban kuai ketensi kipai ba kedai ban kuai ketensi ki records ki bobon ni ban yo kenang bangila ban ong o kakten kasi kadumut ki bakaran kasi kadumut di state ki bakaran kasi kadumut li university kadumut li court ki bala pemi kakten kasi bak punta terter ni politician ni mla ni don kam kasi ni trelan kemau pakor ban aslan ban yarap iki wat ke komputer ke office ke ni katai ngapan yarap manga napla mentabur ko o palau le ayu ke tendensi wat ke bil apa parlimen kita pergi ke website dan ngala mana tinggal interview support parlimen di tendensi baik ini baru ngin seperti nama ti nam trade ni uta ko ko ngakan ke social media ni di bertai ni di dan kekerpan di ban cuong di bal palau dalam le HKMP kami hak nama babale bapai ke records nei ba na persan naon na le na babese andre ku breu la persan pentri sistem la kler ikam jona inde berjong di breu o pala tu businessman ngambil businessman ngatri sarkar ku engineer kapras nem ada nam tu ngarisain namun di ban menteri business andre ketua kepala kapon ke dalam senyap election IT ke kamjona akhirnya business show dari ngantri tik tentang politik tentang parti warga dari ke kongres tentang nasional ia tristom nasional dosen rembok tentang sport ngayo itu kelompok menjadi pantiran ke area di tristom ngayo itu manual bahan tunjuk ke tristom ke sport ni ke kamjoni tristom tentang parti dikini baru bagi bang nyimde baca mislet bang iklam le mentah kanek selalu keting demi mentah hamtan ini kersan nanti kalau mau terpilih pada dari kersan ini dengan majority kami contoh keras barbor bagi leader dan kilet dikipat ke parti ke parti kerba grassroots ngine bisa dari sekian unit kerba ini unit kita berangkat. Piang ni kita yang ni kita tanggung trade berat. Dari piang ni kawan nanti baru ia ke kamp dalam ini ikut tepi. Mati ia ke kongres. Tapi kalau kita nanti ke parti. Dan ayah kemudian nang dosia hadir malam presiden. Ibu dipakai ke parti nongkong ke national tension. Dari hadir ke kedua yo wayu Runia, orang lepak kepala, macam kutia, ngek kebalik ubeli ke bawah sudah. Yo kini kibapet, kilapet, yo bang kibakam susu, bani kini kibapet. Terlebih itu kalau mentang kibun dibantah. Bani yo kinon trikam kibakam susu, kibanan tristong susu, kibakalai nak perlu kecil henni hante. Kata-kata kapat henni kok melem bro. Wat dosia, wat dia. Kibanang lain, kinang lain, Andrei wat oi kibriu kibanang bahasa susu. Bentar,
kino kibriu kin ai ke wot tak la kisania la kisania kin ai ke wot la kisania kin ai ke wot wat di kinom tre kini balon di kinom tre di kisania kinom tre di bayar ki wei wat kinom tre ini de balon tu on di lokmi de balon di samla pat kunta ter te kata kadau wa pinde mansio dia dari balapet membeli belajar ia pet dari on baik bawa kawa le dari kawa hasuda karena bakane ke konsumsi kan yo ikinon tre bakam bertip ya akor burung bertip dustur kawa barang ini bertip ethics bertip hero ya kerjing long jiman jom percaya kita challenge ke bon ki balakam he beri ke ini bangkok dari mansio ya kaji long ko golong mentah henry hawan bersama hawan juga bermain penting ni yo jin ya ni kilo ke bobon mentah imam salam dan ni golong mentah kene bahasa ko apa itu ni kalian seperti ini kebal kalau bon mentah apa daman halenti ibadah daman yang bakal sedon ke election MP Kita begitu, kibriu, kibriu berpaling. Nak mentah, kita kasan senama bilang pun MP. Penting, ini suci ke background orang awak nak ingin ke beduk. Email pa di nomor, ngalong, ngapas engineer, datang ke tinggal jong kenyam. Nasa asal bencua, baru diperlukan kilalit siye. Nampak ini pak kalau sewa yang kebayar hostel, pun mengasa hostel ngasih krimas bagi father, ngilik cenong kendong geleng. Dan nomor example ngasih yuk nongkong baar, nomor balik, aku pun kibai sislong ngasah pada kita tay kot ingah kot kali. Na kemau ba por dono pada pantin layang apa yang play sedia hanya temangan tu kamda yo por balik school na marban ngayo por pe berbukat sebangale katu por ni sinapon ki hostel keleng kudu pada ni tili berusma udah kai ngapo kali kai maths kai geography kai history berkau tu ter nalapoi exam bon mengantuk nomor balik ba ngayo cikai nomor biang ha tiga cintu conga tolong gejing terku kata orang di kebalik ke bawah sudah dengan apapun kita perlu conga kita beruspak ndekla don kespak yelik senang kuliah kok sen months ngahai cincin conga ngakulik sing nama hadu mentah ngilik sinema tanah ke por Independence Day dengan tuyok ngambil skret ngambil bangkuai nama pemdon pisang di baru aku kejuduk ada nebut ngasih apa kemerdekaan jingkepku kata